Sikhulume or ngiqale ngibingelele, ngiphinde ngamukele laba abafikayo. Kanti-ke namuhla sizokhuluma ngekhandlela eli-green. Leli khandlela ngicela ukuthi u-subscribe uma ungaka-subscribe, usilandele-ke nalapha ku-TikTok ukuze ngokulandelayo ividiyo isheshe ivele kuwena. Ikhandlela eli-green elesithunywa leli khandlela, ikakhulu-ke lithandwa abogogo abakhonze ukukhuleka basemanzini. Liyangena futhi kuladi labantwana nelesithunywa, ikhandlela eli-green. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile, kanti-ke uyakwazi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok ucele sikuphe inamba ka-WhatsApp ozosibuza njalo ekuseni uma unombuzo. Uphinde-ke usifollowe khona, usubscribe nala, ubuze umbuzo kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo siyiphoste ku-YouTube ngokushesha. Nesale.